Kristiana phan kikroi arat atum la anso se arna ma phan karchu kachuru lapen kikroi thekja phan pumatha ponsi diphurom supialong kido Rongklarbong Presbyterian Church of India amonduli pen patirpi ponsi non kebang ji arkoi chiklu ni phai kritroksi pen arkoi chiklu ni phai krisir kep an ningkan esek diphu pastorate amaipi mate conference Rongklarbong amonduli along pado ponpo pusi pang takpo bangsu ningkan esek pastorate amaipi along arnam alam ke than ponji amondulia sara ke hai dorsing teron ahok pet pen arnam akam klem non jusi angdeng pi ingkorap li lepen te angdeng su krip pi en ponsi arnam alam than ponji pusi Rongklarbong amonduli akong chunbang akhai sondor sing rong pharhin pen lamthe pangdakpo itu pasret amaipi ong kora sekep kecok dalam bitong Rongklarbong amonduli lang manji amaipi ningkan ha ka kadang kadang tum mon ke bangji ni khai se toksi pen khai se sekep an tapi manje phan chuning kedam kan sung ko raken kan ni jung ha warong se man lo kadang so amaipi ke man un hosi dak ni tum Rongklarbong amonduli phan amaipi teman chalia phan ni tum phan se jong kan lo tong so teng pen ni tum kisik on bom lo ke kisik kitang lap lu kalila kami an pokep an bang ini tum on long tang lo iklen ji ayo ke dukik lah ini tum nggak bar kampen dan kombong lo kalau su or huneli tum kan ana malam kanji ending ki ending so ayo le so kita kau tum masih kanji ma ana malam masih kanji ma dan ko ki ending si kanji ma ana malam pipi sa pipi ini tum bang so mai pier hot pan kitik tang lake ana malam ke thanja phan lake mondile sa dorsing teron pensi ana malam tham thi lake hok pet pen ana makam claim no iswan link ti gora pi pen se pet ti long pensi and my favorite tham so jisu amen ningkan samrecho kanghon kangjing so alang long do Dipupen Birta Pangdakpom Sonjoy Terang News 24 Karbianglong